Samahani kwezi puisque niterandisa directo vanu shai bloquewa ika oblige rizie rijerandise kwezi watukufu ikao domnidunga vanu nano wajo huja wanidunge to sana amani juu ya hani do humtsa hani mpartage directa yinu ili hawi sekurize o wasinyaleo no bloquewo ili rujua eritimisi kwezi watukufu makswada muhimu ikao iribeha vanos kwa leo nzima yahusu le jeshi la hatu wakomori nyonti pia mkahashiri mwishia wakati uchaguzi unu wahabiliwa Asumani Azali haihansi miadi ya utowa bambu harima le jeshi la hatu ekaze hazi ya jowambia wazikamilisha kazi jenda ha panza uchaguzi wawidi ufanyishia mwishia izwe gouverneur mzuani Dr. Zaidu ya zamba harma hutuba mbili ya he lugha ya hatu ne lugha ya kijeni ya kawoshele ya marahaba le jeshi he hazipanda mwana ikawa wafanyia wawaswilisha harima zila objektifu wakavzita mjamwishia wajau le fujariku la Asumani Azali ya kahutubili ya le jeshi hafanye hutuba iyo wajau hawawoshele ya marahaba he hazipanda mwana ikawa ndo le jeshi wafanya juma uchaguzi unu shaka zijatosha yabo timonesa ni zovanu jana ya ukarangu juzi harimwa lebehe wala kandani haina mwana jeshi ngunjio harimwa lebehe wa hilo hauboshea ya bahashishi ya hahe ya fedha uwoti mshahara shabahashishi ikaungwaniki wao mapese kao ya lawa na societe za bonze haukarima mbiani ukao wakatirulo nuo unu ngabo wa Marekani wandu maraiya wa Marekani walio bontsiju ikaungwa o Hotel Salakant wende rangundo siku wa juzi ngwatoa uze fedha hizo shale uri jabanu haruma madanzima muhimu ya ukaya rikaurenga kai mwanajeshi mkomori katsujuwa ze ambisio za hai ya ukaa mwanajeshi uo yewaniliye mipaka ya daula ya ukadingoni mwe maraiya hawa hifadhi ya ukaya harmwe amani shaye karumishiha harma mwanadamu mzima wakati mwinji rikawatsanganya wantipia ya ukaa kwati karibu ne maraiya shanga ukaribu nele fujari la Asumani Azali ya warumi yao shale ori tanabahi ya ukaa ngabo bandu ya hao wakubaliyo uka ufukara kopuwa mila haukema katirulo nao yanu bandu ya wananyasi watio washashi wahele jeshi la Komori rama ofisiye rama sous ofisiye owinji wa hao unaijana wahara ya ukubali urenge mapesa ikao ndo wanikiwao rangu juzi harimwa lebehe wala kandani waharaya hauona haya ya ukawowo wati biashara kwa na ujuwarenge fedha hausaidia yenti irotiwa rahane namna ya rotiwa ngwa aminiyo yokaya wona haya woma watwani aboleo rahunda bandu ya hele jeshi waharao makri hamada zinu za peu ikaungara zila aniyo leundo hujabanu riwaboshele marahaba
riwambiyo kaya ni waungwana na singarira ndeo homage ye geste kaunga mwifanyao mwarefize honjia harmwe corruption ya uhuza wo watwani wa hanyu ya uhuza wo ungwana wa hanyu ili mnikiwa mapesa mroaye owanduza nyuhitwa mwangamizenzi leo mwatanabda hindongo hamande hizo mwazihara ya bilkuli leo rijari mboshele ni mara habari rande homage ya ukayabo nga sinatoma ya ukamaudu yensi ya hatu nga bajoparihana taore nga bajoparihana sawa nemu mali mdafiyensi mwitowe hongamani mwitowe ho mihononi mwele panganyile ya tsangamize nti ya hatu abole urika ujaritose ye courage yaho wananyasi wao ikaunga sina osibitifu ukabandu ya hao ngabo masuzo ofisier ngabo ma ograde wahara ya rangu juzi wahamba kwatsi tiyari wahuze ye dignite ya hao haurenga mapesa havoti za tufanyishiha ikawe makatirulo nao yanu bandu ya hao wesa wakazi wa manyo wafanyiwa recensement Mnyezi Mungu ya juu wapu waneshari sheka haki wasi juu akta hamanda yinu ikaw karjaka hifikiri ya ukabanu ngabo bandu ya hao walio na ungwana walio na imani weshele yao yenti ye majarahe kaungare mao yenti ye makatirulo nao yanu abundo hujari watose rimwambie ni ukasindo wananyanyi sindo wa baba hanyu sindo wa jomba hanyu ngabo wazaza hanyu ngabo wanasha hanyu ngabo wandwasha hanyu yenge yenziye kaudo madunga iyo ndo nzia iliyo maslaha iyo ndo nzia ya mwana watwani iyo ndo nzia ya mwana ulona mahaba nensi yahe kaina ukiri ekanga bo bandu ya mfizaola ritsorenga kanyo ntipia mwolo shale unga aminiyo ya ukabandu ya hanyu nganyine imani ya hensi ya hanyu izo ndizo rajo hanza leone jeshi kamili vatsina exception wajue devoir ya hao wairumie hauke devoir ya hao ndo uwanilie mipaka ya daula ndo ukakaribu ne raia wamsekurize ndo uwanilie ne jimbo la taifa ne beramu ya taifa ndo uwanilie amani ndo uwanilie haki iyo ndo mahutajio ya mwanajeshi ya ladhimu ya kedingo ni mwizo haukasi mwambiani banu ya ukabanuze malika unga mliwao leo ezinunga ziro hao ndaba zinunga ziro hao harimwe malingo ya hera hii ya mkomolo hauka uonde ulibo la duani uonde ulibo mwenje uonde ulibo patanti ya duka nde ulibo patanti ya sosiete ya upia zemali izo nezi huntsanyi wao leo mwana jeshi huhundutani huvaya huhundu koshi hubamba huhundu na wili kwendo hono wandu zaho huangalie mru msheno wana yanutsi mali ya Asmani Azali hauka Asmani Azali wala mrumishi sawa nanyi shaula tinde patron ye patron wa daula wonde raia hauka wonde voti raisi wonde voti depute ekaraia leo kaja voti abu mndu kana ujua ke raisi badi kangure ngo raisi ya kenti yanvu hama Asmani Azali voyatsu vote wa ne maraia hama de madepite wanomewa watsu vote wa ne maraia she patron wa daula
uonde ranya Asmana Zali sinderi mlibao sawa nena mnari mlibao ni nyitsi waruma wa hahe ni waruma wa hedaula muhifadhi muiwanilie abole wo rajara hunda imakatirlo nao yanu rahunda kabadhu ya hanyu ngabu walio ne imani hiyo waharaya ukubali warenge mapesa rangu juzi rama hograde rama sous officier walani wa bakartu renge mapesa yanu bakarti tiyari rihuze oungwana wa hatu ili risijiniensi aborika ujaribu wa shemarahaba rirudire shelezize ye baadhi wa kubali warenge mapesa yao ya ukaya abotilo bahanu raka humlindani wananyasi ikauladhimu mharaye mtirenge mapesa yao mtikubali mrendo watwana ni mwanadamu mzima ne familia hahe ikaungwa jihubi yao maudu o wakati ya joka usaru waendeze mbio kana mwesheleani ngujobalia shafatihu na lukumani na ilhamu na naser na ambari na idarusi ya madi shanyinyi ngujoka amaika mjuani wananyasi wanajeshi na mrumie hizo baadhi za wananyanyi warumia leo mwonese umuru wa wahanyu mwonese ungwana wahanyu mwesheleka sindo wananyanyi mwesheleka sindo wahuwanyu wajomba hanyu wa baba hanyu rijiundrao harumwe miji harumwe mabangwe harumwe mabavu haina wakati mwesheleye wadadza hanyu mwesheleye uwa baba hanyu mweshele wanrasha hanyu mapesa yatike ajali mrwa wanduzanyu hitwa mapesa yatike ajali mwangamiza enti mapesa yatike ajali mrende hawatwana wa mwanadamu mzima izo wananyanyi baadhi ya wananyanyi ikau wazifanya rangu juzi uhonda leo waharaya unjia harimwe corruption ya Asmani Azali iyo ndo mwakauladhimu mdunge hanyonsi pia uo ndo mfano mwaladhimu murenge mwambia Asmani Azali ukazia dingosi baye ntinga ikozao ngwangamizo yenti ngo ibasuo nai mwambia ka entinu shinuti iteka shohandu huze yanuti manyahuli yo handu huze yanu manyahuli ya hatu sonti pia abu hata nyinyi nganyine amri nganyina leji la ujua mdai pade shahiyonsi ya ukayo ya hanyu hokanyiwa na wakomori na nyinyi nyikairi marashihu irahana Asmani Azali umfano daunu yokale waparihana baadhi ya wanajeshi wajawamba tijao karchu hanze mapesa yahu Asmani Azali mapesa kau yarengwa bonze hahujayangamize ze faida za maudu za hiyonsi hoke mapesa obanu yakauroha arma sosiete za bonze minu Marekani hasibabu nde problemu ya hele gashi kaunga mjuauka ngabu mkataba wa Asmani Azali baina ya he Marekani ne Faransa nzao yangamize ye avenir ya hatu sonti pia engelewo ikawajibu wasi juu harimwa mva hamadaunu harimwa ngao njema hamadainu ya pulwa ni baadhi ya ho wanajeshi wa Komori warefize kategorikman ya unjia harimwe corruption yinu ya urenge mapesa yanu rangundo sikwa juzi yalisotolwa rijeri watoseri waboshele marahaba riwambio kazi lingana nanyi na hizo nizo rajohanza haukanyindo wananyasi rijohanza rudungane mwendo mzima mwesheleye wajau
izo wananyanyi warumiliwa na mwesheleo bahanu mwananyanyi Faisal Abdusalam yaliyo uonde mwananyanyi makanda nyina hera mtsana ramasihu mweshele mwananyanyi bapale engwa onda baadhi ya hanyu wasolitiwa wawajuruhu wawarahitwa leo wana ngwalelwao ne masoo ezo ndizo nyinyi mwakubali mwarengema pesa mwanzao maudu mjemrumili wazo hauka asumana zale namna ya rumia ya sistemu ya dhulumu ya mpuani mdhulumu Faisali na bapale iyo ndo namne kao maudu ngujomrumiliani haina mzima danyi iyo nemane kao sikarla wa humparani rimambie nukahewe na mwesheleye ya ukabanuye nsinu inu ya hanyu shenu tiyasumani azali inu tiyasumani azali asumani azali wa yadu iwa hatu sonti pia katina mkaribu naye katina mwanzani wahe katina mwangali yao haroho njema kati Fatihu na Lukmani na Naseri na Ilhamu na Ambari na Idarusi Hamadi waundo wandu bahi nda wawo watanu do wanduka wasumana azali ngujusole dito hawangalia hamatsomema hawangalia roho njema shasonti pia si wakomori asumana azali katsuri wona hindu nguri wono hamande dezenkabwa ya bambao hata zenkabwa ngizo kairi rahene na mnario nao hatso johanza haina usiku vatsoro haroho ya mkomori ridzihe enge kwezi wanama wanajeshi ikao domarunika toma ya njema rangudo sikuwa juzi maharaya urenge mapesa yanu harumasumana azali mtiritinde toma pisko ya wabaha nga sina nusu ya toma harumale jeshi la hatu ya ukanga sina wana waungwana nga sina wana masujani nga sina wana wajokaja Ibrahim Taore jemu mali maudu wajewari hifadhi baye ntire mahakuu ngesi hau hambwani ike wakati uja o wakati ke uja wanyi hanyo ntipia wa ulamwa mdihundi yendrazi baye ya hatu ilemewa garidi hao makati menji rilemewa henda haruma ze prison rilemewa ujimana emijia hatu ilemewa mabaya na nyina mjuokaya asumana zalia hanandrongo ikawo yeka Pablo wa hayo na hiyo ndiyo ya mfanyili yaoni nyi wanajeshi fitna harumale fitna iyo ndo ngao mkuu ya asumana zalika unge na diplomu ya hayo izonti pia haja hatia fitna haruma nyinyi wanajeshi ili ya maniseni ya mwambie nguparo saidi ya mwambie kabo saidi vanungo juo ka abudu ye kawanza nguchoja ye urema fitina banu henda ono abudu ngojoka banu Muhammadi ye kawanza hamtia ni harumale fitna ilo hammanisani kabati mzima danyi unikwe mwananyo aminifu izole ungara nzauri mwambie nika izondrabo mtikubali le fitna la asumani azali piskwe manafanya ule fitna ilo ndabo ya nzo ya vunze ili maudu mtika enkonyo nzima mahifadhu yensi ngwanzo ya mwanyi seni yake na baadhu ikao ngujo wa kontrole na baadhu ikao ekakatsu wa kontrole shawala ya wa kontroleo ngwaju kama enemi waho wanro jina izo leo ndizo ya mfanyia oni ngwanzo haina mzima danyi yake yadu iwahemwa nanya nyi wanajeshi na izo ndabo kamtsu yengana sheyo ngufanyo kusudi ili ya mtsambazeni mtikeba zima ili mtijoparo wafikiana ndongo itoka uyonsi ya ujua msoventi shaleo fumvu lichochashi harumale jeshi waonesa toma ngabu maofisie na masuzo ofisie ikao hate mazina haunga sinayo ema ograde wao shakarno jowo vumbua waharaya
rangu juzi wamba kwatu hanza warenge mapesa waharaya categoriquement waharenge mapesa une partie ya hele jeshi surtout des jeunes wa refuse catégoriquement urenge mapesa ya tolo kadani rangu juzi abo sisi karna ujuari be hasana ndo hujari saluye ye bandu ya ho wanajeshi wao ye bandu ya hema ofisiye wao riwambie kazindi zora kaulinda haukasi mwabiani ka sitima adui wa hanyu kinyume sindo wa karibu nanyi shei adui wa hanyu uonde adui wa hatu noye mzima Asmani Azali nezibaraka za hahe bana belu na msaidie wao na Fakridini Mradabi shasisi maraia sindo wa karibu nanyi ukasindo wa nduzanyu abo mimi tika urenge fursa inu nijeni thibitishe ye problemu inu yokale jeshi la Komori bandu ya hao waharaya urenge mapese kaundo wa prometewa na Asmani Azali yandi sotolo rangu juzi waharaya uyarenga iyo nga msubuti la sedefi nana maograde waharaya donc ikawajibu wasi juu rijeri waboshele marahaba ritose yengawo yiyo itike ngawo ya mwando itike ya mwiso neke inundo ngawo ya mwando yendo ya hifadhu yensi obahanu kaundo ya remwa hoka Asmani Azali timambia ni vanu kangena ndo atsanu bahi waundo wandu kaungu juo hajusale ditsola hahe hawangalia haditso jema uondo uo ambari darweshi ndo mshahe uo Lukmani mwana hahe uo Fatihu mwana hahe uo Ilhamu mwana hahe uo Nasser mwana hahe warandaru yoparo idarusi Hamadi mwana mshoha wondo anduka Asmani Azali maudu kahondu bahanu ngutawo ngujo shinda bale mndu ngujo bala wao shanyinyi wanajeshi ngujo kahamaye kamjini nguchingojo fanya hizo yafanya wakati ya Bob Denar ya kaujabi nduse Johari ya rambiyende anji otoni mwemeza wa ambassade de France habali ya mzime skuila kajabalia hamransini hambani dingo baadhi ya hanyunga nyina majaraha yeye hende habanda yo ambassade de France shaka jarumiza mwana nyamzima yamba nchori bezeritawe shahende za hayeche izo ndizo Asmani Azali lewe ya jo humfanyiyani engeri kaujaribo shemarahaba harimwe baadhi ya hele jeshi waharaya unjia harimwe corruption waharaya renge mapesa yanu rangu juzi riwatose riwaboshele marahaba rambe izo ndizo ranzao ikawo wakatirulo nuo unu bandu ya hao wesaware sensielwa Mnyezi Mungu ngujo wapua neshari chenamna wone hao warefuze na ukwa jerefuze hoka wajidzihi wajirefuze public maomba karchurenge mapesa wakubali le kalima na Kikomori ya kufukarako puwa mila abole o wanduja wao ladima rijeri watose riwaboshele marahaba rambe nekeinu ngao mwaipuwa leo irinikao toma yensimu hifadhu obahanu kaundo ya remwa bayensi ngiyo na baremwa emakatirulo nao yanu enge karjarenga wakati mwinshi okainu kutoa ikanda inubai baadhi ya na parisa za information na zisibitisha yoka une partie ya hele jeshi la hatu warefuze horenge mapesa ikaundo wa prometewa nele fujari la Asmani Azali ikawajibu rijeribo shemarahaba hosoni mwa wananyasi wao hosoni mwema ofisie wao riwambi yokaya ngari mtosawoni neyensi ngaijohum randeni homage haina wakati yensi ya hatu ijolawa harimwezi fungo ikaundo za fungiwa nele fujari la Asmani Azali enge haukazabu gamtiyo mnanuktu wajau haukaleo jana mwishi ya Humedi Msedia
omsajaje kaundo ya wamba wahusu ya Union Africaine harimwa ikaya Osman Azali leo mjamwishi ya Mohamed Daoud Kwiki hambe kinyume uone yaka present ya waonana daina metre la rifu waonana na personalite za Union Africaine minhum Moussa Faki hawambia ze kweli hambe situation ilo Komori ngiyo sombro waone sa ze tartibu zonti pia ze tabu ikao zijiri bonti juu hata Moussa Faki hawambia kahate bilan ya Union Africaine pendant l'année en exercice ya Osman Azali kaiti satisfaisant ngiyo en échec yeba nu leo mru jamsaidie kwesi ngo ujo wambe ndabo na abo leo ze kweli ngazoka ubenua hokaleo kiki uwaonana nao riono juze delegation yao daina metre la rifu abo leo kiki ajabe nuwe realite enamne kaundo Osman Azali yaone hanao harimwa Union Africaine ne bila eranti nena mnensi ya hatu etafada wanaanya waonao zetabu ikaundo yazifanya bonti juu enge mjomba hangu umedi msedie kairi ba mdukadobe za erongowa na utosa waja uye réponse ikaundo kikile uye ka umedi msedie réponse ikao franchement ani ika la hauteur jumwe namna msedie ajibu jana nena mna kikileo yamfanyie droit de réponse ani ngamtoso ye droit de réponse ya kiki ye fanyili yamsedie osi kwa leo yoke droit de réponse ile ika la hauteur he namna msedie yarongoa inge kwezi ngarikazao banu rutoka ujaribu shile marahaba le jeshi la hatu bandu ya hao waharayo njia harumao mseto wa Osman Azali riwarande hommage riwatose rambeka nyiwa ngwana ne dawla ngejumwe sheleani ye dawla ngejumrandeni hommage hokale umuonesa uwatwani muonesa uona haya muonesa kwa kweli nganyinansi na singe etoma ya hatungi hosoni mwanyi. Assalamu alaikum wakati wa saa tena kama Mwenyezi Mungu amenza.